Ka HANM hapok ka jingil lamjung Presiden Rangba Kaseng uba lamprang karbani menta kasi ka khatsan tarik ujiliyo kilawan kren syakilat patai kubor hakabaya day baka job reservation policy uba alam ula ai kublaya kaseng VPP kabala shimkia ya kani ka issue hakajo kapor ula ai kublaya ka sarkar MDA2 kabala menjur bantung ya ka expert committee ne ka kunhun wat benya tai benya ya katay kamat kabakta ikikun samla jong ka jelahi barok kawai syusyu ula kentu ya barok kinong yalam bakin don ka jingya teli na ka benta ka daw ba kikun samla klam danyo na kanu ka kunhun kiwan may clear step resolution policy han siya malayo pati yung mula malayo pati lang yung mga kaset yung kapilipuro kumjuro yung mga may clear step resolution policy han siya nagliang yung kaset HNM nilakren habay day bat mereka job resolution policy hari ini panai pada mulai kerja review bakal bit hangsam kuat suruhan nakran mulai hansi ladon ki pardon personal jina keleng juga putra was sel sawas dan dia ribuan district yang bah ke HNM ka chef parlokran te nagliang jong sen HNM kabre the way kisang balang gujalan clear kalau pet ya ki atli ki cak ulre kata bunyi trap pak wacik ni shukwa bang pensha sekipat pak nustong gujalan clear khantam mami kunki mengelam jongkar sen trap wacik dan movement makwa ban baik bak yang suatu syai namar pun teng jungi ni suatu baka job preservation policy kadai tam kaphakam ba jam ne kayo kang jam reikum ka seng ikwa bagi baik bak yang suatu syai ka ka jimut basisha jong ka job preservation policy kajimut jong ketika ketin kalong bandon kabahakam kerpang ya kitang satin ban ya kiulang lagalong hak pulih keputi lagalong hak yokam ngejam lah kiskin sorka lah kis scholarship hak jipulih bat kumjo aga politik ka sen hanya terap achieve national movement HANM ka kubur ban pek bena yang ne ka bahakam bahajam ha ka cela ka ba pentrekam nadu ka atre ku polang ko jong sdam shijar place ba nyopwa ka ba rakyat menta san provei telik islam kenti Krem dakta ya ka thme jong ka jingmut ka bahakam bhajam ka ba 100% ya khasi jantia 100% garo 100% ya ki SC OBC but khat 100% kalong ya parok kum ka jin tebet ke jongki ka ka ba ka HNM ka don bantong lomba ne khubor jong ki press per media sekitar patwa kalomba kajala kerungkam ia ke sungsuk ban ke sungsna ban ya kren ne ya thir ne ya tai ya ne ke bahakam bajam don kam ke jinges lo ban hak ban sim ya rai jong ke jing menjulam ban sukhateno ya ga bha jongno da basukar klaim da penkala ya ka Constitution dan parlemen yang artikel kiba yadai badka bahakam bajam ne klaim karai jong bajin isya pakido jong India ka taga sungkot kan wara tang ngajing sogombon badka jing susi ke dalam ngale kabara klasaina bagi pelok karo
langsung thuk sai dar ba kin nom priang kada ka sarkar ka sin garai ban khate ya ka bha jongki niro kum kasi jantia ngin nom priang lada khate ya ka bha jongki ki SC OBC kin nom priang ban khate bha jongki bla kadau ya ka job reservation policy bat bang kata ya ga kesempatan pelamang kelung iborok kin nomor ya kene ka job reservation policy kamdai tengah kiti jo masukar jawa ide bersutu kata wat la ka jing bahakam kaya pel na kawai kejelas kawai pa kumbang ilai itu hakelen jong kijela jong dari India latang Kamaripur, Kabron Khatnyau, Tam Kitran, Arunachal Pradesh, Kabron Plat Arpo Tam Kitran, Nagaland Mizoram, Bakajala Medler dan Atli Kitran. Kajala Medler dan Kajala Bakerpang. Light Tam Kine di Bangladesh Hanang Kiyo 40%. Kerpang ya ki SD, ki SC, Bat OBC, Kijala kadai na ka close ka basau jong ka artikel ka ba khatnreu ka ba sha ya ki sarkar jala bansna ya ki policy bhakam bajam ya ka ba jala meklea ha ka por rang dei ka soft state ha khatrik koron ko 1972 hadin ke jing ya mer jimot jong ki ram ni ki por bilang do ki swell kapten semba kilak diang yang mereka hukum hakam kabupaten kita. Tinamata keseng ke air kublai ya ke voice of the people party apa bajing alam dui badan kosemoy ibarasim yang disenjam kungka jingketle na banta kalawai jong paten pamsukan banta kalawai jong semua boleh.